So need kote go nshranka senen so wama ye nkranhyen sama ti seye de edu so no Adom TV Badwam kase ne etodwa wo kase ni mu ya wo beti ni MPP ye hwe ni mu memenda nyame de cheye ya super delegate congress bekoso na Ghana fo bi ni titi wo asante mantem ache wadwen ye de honsam no ebeba Senate East District Assembly no ehwe ama nwumasua koso wa chechefo eni asuafo ntamunti wo de quiz ahodo ni debate ahehye so a womo hwe ni mu se beboa ma nwumasua ma ne mu so no ne nsem bi ena no pay me de bro Adom TV Badwam kase say Go TV na wa channel no ye 119 ena DSTV channel no so a 280 wo YouTube ye Adom TV 2 wo benya kase eni programs no nyina bi so ewo ho bidi de afia amankwa tamaklo afia ni de mutie se de nsem no nkyeremu ete ankasa adehye bi ya womo kumase a kire won adwen fa Franka Tuni Dibre ya MPP mpanifo epre enipa du en wani da kwan so obepre ne santi one day super delegate congress e hyeso memenda Ghana fo akire won wadwen e wasa abato na ebekoso no ho ko oye kakra land ye oye because oye gentleman pa na kakufo ado de ne one seat we de be say aland djuma nti aland ye fancy ni pattern en ka aland ne no mo akeni wo mo Badwam de yini free line wo di akufo ado obu maya wo djumi emu maya wo se wo president edi hwan na emeto ma o pe ba bi ntira akora no obi akwa hunya mehinsa akoto oseye o akoto hwan de fe say agric minister no wa bon wo say ya ho kire ye wo so le wo ba wo president ye ntoma alanche matin sanse one MPP agorache oh ba omi ade on dey say to be honest with you only experience no for mo panyin ba omi ade ehuni ne nsam keka wi ase gama obi ate bi ne de wa ba to madam ba omi ade ye wa afuso Ghana sa ko na chia na nyina ekukum ye hore tom consider ka na Japan o tie ni message na wo ka no a adwe wo mu nyina papa bi enu ense de hu pa oba kro be bo Ghana the same thing Emaburu Krobia from grassroots movement at their two edwase. Omo de Canada Japan and mo epiano. Enyuma wa bie ama emabunu anya bi ye. Etimi de ka me sra wa omo se omo ntoma ken ma me. Emabunu nti obi aba o promise obe fight corruption. Unfortunately corruption won't be to fight. Kennedy a breath of fresh air. He is so different from all the other candidates. Wo hwe eniema wa ye e woni constituency. Schools are wasi e wo no ani botom. Enyuma wa bie a ono ade ne sika bie o se nya oman no afoto ene oman no akitaye ede sa ho a enyuma obetumi Wasini East mensin no emu wobuno East mantom ne mu assembly ehwese nwumasua ebema ne musu ye pa wa chechirefo ne fem ene asuafo no won mo fem enu ntime kasa mensin mu krache pani Kofi Jima wode eye reading quiz any debate competition ahyaso suku bie mu say ye primary say ye junior say ye senior wo nyina wo mo ye se be ye behye won mo enkran ama wo bo homoden wo nwumasua mu yama no boni Christian oforikuma etwaso efi my background enye enti sanya education ankane menye the chief executive enti ma hunu say makola bia equal opportunity say the president of the republic na dwene ye no say say magana ni ba bia no opportunity no to me go school no enti menso so odi masina na emu no ne metimi aye no say me say me district no metimi makola bia opportunity na wa express no ho na sakola ntimi express no ho a ebeboa makola no asua ade ebesa timi aboa ma teacher fo no so akira ade ba hema wo inkomi traditional area editu ja say saa kansi ya mensni krachi ayese wo ba be hihya amane mafo no na ne age ho pa na wo bo mensni krachi no aba so se wo de saa dwumadie papa saa aba wo num krum ho no mo mese nkola ise de omo ayi omo nkoso a na aban no so omo nhwe we so na omo mebo esebe nkola ise de omo sibo omo ho mmodin se akola ne tumi kan no otumi twere no onya baabi pa obetena asua de a eno nso de hawo be de ebe bantimesra ban so omo ayen adesuafo bi ene amane boni twetwe nkomo primary sabeju JHS mantimi anya hwia mama school by me ba SS no e motivate me say start debate way I have to participate so that my school can get first. The mission is enka
omumbo omumba no ho ban na dia ndeye ye omuso ombetumi na afedo me show bian kran se kajeji senior high kajas eye school te se ye ni muhwe ye ni made papa into owofo biana mfo se ode ne ba Volta Regional Environmental Health Director Stella Kumazro. Now, what the environmental health certificate holders and a gat a woman taming in him say, can they Jumaku, tete a shrian for a wapumudimuno, one her papano, or her sword, one who was shimo, not walk poor him, a wadisian will him dear, environmental health anymore. Adom TV, Cassie, etwaso. This one goes categorically to our president in the support to help ENs in career progression quest. We are championing and appealing to government to increase the study leave slots for our members, for they need more, they deserve more to be able to upgrade themselves and come and offer better quality healthcare for all in the country. Penny Quanchefo a share apomuden ho nsam so e wo bunu mantam mu ene ko gina Dr. Patrick Kumabwaje anemu e wonhyiemu yase na wode to wonu mu animu se asoye hwa apomuden ho nsam so ayenhyehye a anese for person woto wonu madesua so no ebetumi akoto aso e wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology science woni wonum edi nsawoso awie. Kwame Nkrumah University of Science and Technology has agreed that those who are doing diploma, top diploma, to become diplomates in nursing, they have agreed that they take on another 1 or 2 years to get them straightened. PRO Emma Ekuyi, any amani boni twetwe nkomo a wono so edi nsem sei eto aso. We are talking about the Ministry of Health took Enti we no bono mantam no modie enye from mantam mo director na wo hwe environmental health so no fan cheye ma yanto so na yan konsan foforo emu chirechireni ewo Department of Fred Newton Binka School of Public Health University of Health and Allied Sciences Dr. Mary Ekwia Ampoma de to Ghana fo nyina nim se wo obi na wo ye sickle cell patient a enche se bia nipa no be bia na bibia te sa ne mum emoja mu ensesanye bi ena akobasa enokura no ye wokwan ahodo aye faso ekura wo mu hwe wo mu ye mu nyini edu won kwan na ho nti ehunu nipa bi ete sa na nyimo ne doso yenyai Adom TV etwaso in bebre man kofo ye aware reduce stigma around the condition because ebi mu bebre fi say o sickle cell and actually say boni biti wumu anaso say adebonia o papa na o nananom eye ntia but sickle cell ye moja mu yare adesuafo bi a wode wonum efa screening yimu bie no ene amani boni twetwe nkoma wonum de tuja se wani age pa se watimi ahwehwe won moja mu amu ehunu wonum gina bre se wo sickle cell anase woni bie. They should go through the procedures so that they will know their status. Now I know my status to take good decision in future. Enche en Adom kasia di amane bremo efa ekwan a enye eye krabonso insurance so enyinem kwan no na enye kra ye bomu a ne adehye sori ya na yeso womra hye bedwani ahye se obi mesiesie kwan na se wani se okachira adehye nani age boaba Adom TV abaso ewo ne ya beye amenne wo mo hawo kese ba kompanifo hwe etu ho anamo Adom TV etwaso 3 days ago na Adom for ebeka ya kwan e de kochire nyame tuminti omo ye ho adwuma de sisu a ye ho adwuma ti ebe ye dia sida na bema Adom TV na ya san dia sida ama ye wura DC ani ye papa honorable MP say watie sufre adimonyuma ya machine asi akwana so a oye ho adwuma e mai enwachi omanfo ene akwantifo bi Adom kase abaso se amane aye boye no edi nsunsanso pa abre wo mo a won how to be chakra TV boy bo baspa moya de mire mi tia bi na kwa we ha ya papa
ba me ya mo ba ya na mo di ko ye no ma panyi daruma we de de mo ya de ba ma panyi twaso no fa bo gusu ye re e mai ye re bona baspa wa ya de bi ye da mase pa mo ba mo be hu kwan a ye fa so ye da mase Adom TV fo na mi sira mo e bi nkanya mu nti anka kwan we kura nka omo nye maye ba yire pa na aduane a fa kwan yi so to still adwumaifo anesfo bedu nsuo we ya na omukofi teacherfo beduru a na omukofi so mo da worma enra posifo eje kasoa odupon ofako chief palace no boso ni nyina gina ehensem mentebe ho ase ma ne muso pa sanye wo mo ene ko ho no mo de anhwa na nka de besie no nye Adom kase etwaso nkrofo bia amatutu dan mu nyina awowo no mo gufi ho no mo atutu dan no mu nyina mo asan akofa langazfo abegufi ho mo ambo bia kotu wo mo so mo gufi ho ndiye ma amansan nyina ati sane ye koso wo fie ho no se anhwe ne ya ntokwa abesi wo efie ho di yesre odupon fakọ nkrofo nyina ye kama oman nyina ati se ye koso wo fie ho no se anhwe ne ya ntokwa abesi wo fie ho nti ye koso wo odupon fakọ no palace ho no ye koso wo no se anhwe a emoja begu wo fie ho ti ye ma amansan nyina aso ati se ya wada na mo ye ma principal nyina aso ati se IGP ni mpenifo aso ati se omo mbo modern se omo bebo ye hu ban ma bibia nsi na no na me de kan no ye ntokwa na ye de ko ye kohia se afi no aso de be ya e betumi ade afi no na ye nyina ya hu eno na omo mpese omo man kwan wo fie ho University of Ghana level 200 student Anidinde Nafisatu Mohammed ene court abono kwadu se Ghana ni dishia na wo Canada obo memu Frank Kofio say ya July bosome no mu de to so donu no mu free mu e wa shalbutwe no asa baba wano enim ni wo no hu bi Adom TV kase etwaso Sinti embassy Adom la be shey nse de be dan court na court so be di akira enne yadi sabina code nyina abono na wo hwe no ma police fo susu se eno no didi ne wo fa no Frank wo se na wu na in fact se nyina be dia dance se wo court wo ne nyina me ne nyu aba na ebusuafo a wo ba yesu na ya se also share se kan a we ye come and change and then no ma mo some trouble mo de mo ni hu na ye me yan se no fa o sha o fa ye mu pa ye pa ansana what one na no so but ye be kan nyina ne se nja bibia menyam enkran mantami emu eye Unimark anase kane GIG campus mpotamu ho ubehunu obatan bia ne finhia ba aduana mu ene wowoi wone ne ba ne nam kwan ho sresre sikanom tese ohwe maame na abobre na ohwe nkora no bebi odo mo nam no ntwaye kura Adom kase pini no ene di nkomo sei ene odi tudwa twaso eno ye de bebra mo bresem fachaye na Ministry of Education so achirem di entia Ghana Tertiary Education Commission for wontimi ntua won bosome August de no eka na ni nyina so omote atua wo ma anya adwuma sa bosome no ntia ne akatua be na moji Public Relations Officer wo Ministry of Education Kwasi Kwaten and o de sansemi etudwa e wu fiti January nyina ye twani nyina ye de amamo nti emfoso bia ni hu na tese August na ye de nyina aka ho onum so monya adwuma na se de wa usinim no mo ye so monya adwuma aban ho nkomodie ni ade de National Labor Commission o se bem no se da bi ntiemu na fa no nyina de aban employer and employees in there o se mo kwadwuma mse o mo from on so many occasions ni ade be on three occasions but mse o mo ntima ama na o man kwadwuma nti yeso ya se me nyina na se abadwuma na o ye se bi obi ya adwuma no ane de twa ne ka wa anya adwuma ye ko fasi ka wo hene de abetwa aka na aban se da bi enye Minister for Education kwa aban no as a whole the government including employment and labor relations in me nyina na aka bom se no wa anya adwuma enye sika bia entwa aka nti na amakoba se wonu mu outstanding arrears e wo ho nyina ne sika wo ho bia yetwa na mum sa August month na onu man kwadwuma ne de
wanya adwuma ebe den se benya secretary aka wo so employer nye ade ma wo ne na ka ho asem wa ya ma wo so tama wo si ntwia no. So it's just an issue of when to pay, not say ade na yem fa mo. Tama wo si ntwia na ban entimi ntwia because abe no process aban adwumefo kedwe and no more ka. At the end of the day, let the right thing to be done. May I sure say opeso obimu mraso and Minister for Education abeso obimu mraso. Opeso obimu mraso obi anya dwuma ntwa na ka Minister of Education abeso obimu mraso. Ghana yamam pani na na dodan kwa kufuado de ato European countries ni nyina nim se enei wonfo nkotodwangu fom facha pe mu odin mra bibrimai e wonkwasom a womo ede ye efefe mu ede sade yakayaka de ne niam a womo kagu yen so Adom kase etwaso. Fully the initiative for the return and reparation of African cultural properties to the continent, as it will help Africans, and in particular, the descendants of the communities, groups, and individuals who created and produced these cultural properties, to reconnect to their history, to their pioneers, to their knowledge, and their skills. This reconnection of the past and the present will also help to build new relations with the international community, especially that of Europe, which was principally responsible for the original thefts of the cultural properties. Most of these cultural properties, when returned, will also offer Africans an opportunity to develop local knowledge of the technological, cultural, social, and aesthetic value of the objects. African Union abogana dini se wonom ena global conference a wo beye no obedi ho chiame na ne bota nyina ene se bibima nyina ebeka won ho abomu. My nyina no so na Adom TV Badwam kase no anope ya ha na brema kwan na mediasi aseda no ya odi amra ni adaje a woje ye e de hwe ye se wo kode awrade mfa nkomra de aka no do so pa ye kwa kwaje nkrato se meya ba na ye ba agudie mu nsam de obonkrata no e wo ho na afi online stories aba na ye wie no agudie mu nsam aba ama health tips nso ato so ama hosepe enso awo ho ne dwumadie no se de edidi so nti adaroma me anye sankrato yi ye basisia.